Чываш ене ядарлы аржыра шветуй Матронын шермен үжін пайне илзе келжеш. Она төп хуламырды ведени чергівне вырнаштарына православие түнне тытса выраганзем, тада шветуй Матроныран пулужу ыйдастегензем, онда шурла ойхин вун вишімі жычен шитсе келме булдарыш. Шветуй Матрона православие тінне тытса бұраганзем жын пәлдерішлі вырын ежынат. Аджаранақ сукырскер шинзене асамла майба сыватма булдарны. Үрі гымылы халықпа шивық пулныран паянгунда Матрона хваджезем батне пин-пин шин жүрет. Шветуй Матронын шермен үджін пайне Шубашкара тулы хулын епархейн жен илзе келні. Паян шандалы геде чынақта түбеде күнгівак пиде Матронна пирен теп хулана шак Киеве эмерги вада чиргеве изигилне жен палрах пиде хибрде деп. Шин пиде нумай чиргюре шабахта нигамда теркелешмес пиде лопка комыл. Ведени чиргевен алыгызем кунда кашни келме комылдаваган жын ужы. Шак хват падынже волонтерзем әшлеші. Візем черетредыраган жинзене булыжашы, турышсыне тазатсадырашы. Эбір күнда хамыр ерекпе бұл жатпыр пире педикеле жет бұлышма. Халық пиден умай. Мен жіндезен бұрде Святой Матронна хизеплеші, бұрде онран бұлыжу итматыражашы. Эбір черет майлаштарма инде күнда бұл жатпыр. Тада икона зене шылатпыр, чтобы везем таза булчыр дезенде. Республика Галарымвали, Анастасия Сидорова, Борис Андреев.